Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamidan lillahi wahdah wa musalliyan li rasulillahi abdah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil mu'jizati wa syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah wa ibti'adah. Amma ba'dah. Ashabal fadilah wassamahah, seteja para alim, seteja para ulama, seteja para kiai, para asatidz, guru-guru ngaji sampun hadir dengan majelis Kak Dintoh. Langkong-langkong seteja guru kita bersama, guru abdina sareng guru ajunan seteja, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Fatah Suudi, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Fauzi Mahmud, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Mukhlas Jazuli, ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Abdul Fatah Mahmud, sarang ajunan semulja hadratal mukarram Kiai Haji Khatibul Umam, sarang seteja para kiai-kiai selain. Sedek ke asma agung ajunan abdina tak bisa mator setong bersetongan namun tak ngorang narasa hormat takdim abdina. Dek ke ajunan seteja semoga Allah senantiasa paring barokah umur, kesehatan sesampurna, paring na istiqamah abimbing abdina ajunan seteja dalam jalan saya karidaya ajunan nepon Allah. Amin Allahumma. Sa'adatal kurama, seteja para sepo, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepo kampung pamangku desa, utamana Bapak Kepala Desa Komondung beserta segenap perangkat-perangkat desa pon manabi badah seka setejana juganan sangat abdina hormati, juganan kita doakan semoga para pemimpin kaula ajunan gak dinto seteja pada kenging perlindungan dan pertolongan epon Allah. Parengna kekuatan dan kemampuan dalam mengemban amanah, bisa jelenaki roda pemerintahan desa kalaban saya tersampurna sehingga desa Komondung dan sekitarnya itu yakin desa saya aman. Mak corak tak pati amin. Ulageng tak tero aman lagi. Penting aman menika penting. Mun tak aman make pengaji no burung. Iki napa iki? Muka-muka desa Komondung dan sekitarnya itu yakina wilayah seaman, Sampang terus aman, Madura terus aman, Indonesia terus aman, damai, makmur, tentram, barokah, selamat dari setiap macam musibah dan bencana, baik musibah dunia langkong-langkong musibah agama. Amin Allahumma. Seteja keluarga besar tuan rumah Bapak Syafiuddin sareng Bapak Samlawi, sakeluarga saduluran sateretanan sanak potoan nekak dinto seka setejana juganan sangat abdina hormati. Siampon tak sakoni angorbanaki tenaga pamikiran juganan artah demi terselenggaranya acara pengajian malam mangken. Muka-muka seteja jeripayah pengorbanan yang telah dicurahkan sekecil apapun icatat sebagai tambahan amal soleh seika terima mungku ajunan nepon Allah dan icatat sebagai wujud pengabdian li'i'la'i kalimatillah li'izil Islam wal muslimin, juga nan icatat sebagai bentuk pangabekten anak potoh dek kabenga sepona sehingga seteja pengorbanan epon ngaulia bebalesan selangkong sae langkong sampurna baik nang alam dunya langkong-langkong baki nang alam akhirat. Amin Allahumma. Ajunan hadirin bapak-bapak kaum muslimin sareng ajunan hadirat epu-epu muslimat
seteja para undangan sanak famili, para kerabat, andai taulan, ahli belah, ahli tetangga, seka setejana sami mulja, tor muka terus epa mulja sarang Gusti Allah, mulja alam dunya juga nantanton epa mulja baki nang alam akhirat, kalaban kenging rahmat epon Allah, syafaat epon Rasulullah, barokah epon para guru, para ulama sarang seteja bangga sepo, muka seteja bani namung along bolong nang alam dunya, tapi epa bolong abaki ibingkeng para guru, para ulama, bena mandiran akan Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaban syafaat epon seteja pada arang sarang masuk dak ka swargana Allah. Amin Allahumma. Sabadana abdina ngatoraki muqaddimah, kalaban talafut bismillah alhamdulillah jukenan salawat ban salam dak ka Rasulillah, tanpa ngorangi rasa hormat ban takdim dak ka setejana, langkong-langkong para guru, para ulama, para sepoi kak dinto, kalaban keterbatasan kondisi abdina ben waktu sampun cukup malam, jukenan keterbatasan kemampuan pangaoningan abdina, maka izinkan abdina dalam kesempatan kak dinto kang kuitor langsung dak ka poin saos. Sepakat engki para Rabu terkait kelaban badana acara malam mangken maksudil aqdam dari tuan rumah. Pertama ngakholen bangga sepo, nomor 2 nyelamatin Roma, nomor 3 nyelamatin nak foto. Apa-apa abdina mak mator ngakholen bangga sepo sabak ya ada karena kaulah ajunan kak dinto beda samangken baneka kasabab bedana bangga sepo. Iki napa iki? Emod da acara kak dinto abdina emod da kasalah situng ulama besar. Manabi tak kalib asmana Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kak dinto ulama sangat cerdas. Koja Asy-Sya'rani polana lahir nang di Sya'ra. Di Sya'ra kak dinto situng disen nang daerah Mesir. Oning Mesir iki. Kebarak kedungdung maneka. Kak dinto ngangkit sitong kitab, pes kitab kak dinto, sekak dima esena kak dinto wasiat agung, wasiat mulja dari Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak ke Sayyidina Ali karramallahu taala wajha. Pas nyamain kitab kak dinto wasiatul Mustafa. Dalam kitab kak dinto para Rabu beda situng wasiat segeagen tak pate pada ben wasiat apa sepo ben ruhuru kaula ajunan manabi elek-teleki katibana pada buna Kanjeng Nabi, ya Ali akrimu auladakum wa ahsinu adabahum al hadits atau kama qala. Dabuna Kanjeng Nabi dak ka Sayyidina Ali muljaaki ya nak poto nati biin kapi manabi wasiat apa sepo kaula ajunan kan lain sehingga jong muljaaki ya bengatuan nati biin kapi engki napa engki rukuru kaula ajunan manabi wasiat sehingga jong muljaaki ya bengatuan nati biin kapi. Tapi Kanjeng Nabi dak ka Sayyidina Ali ada bu akrimu auladakum muljaaki ya nak poto nati biin kapi si bener bani gak seka imba sejelas mun Kanjeng Nabi tak kira kali wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha reng sepo kaula ajunan kita kleresukeun kak dinto ibarataki pangapora geagen pada neben Kanjeng Nabi kak dinto apa reng bungkana ruguru kaula ajunan ban po sepo kaula ajunan karena kaula ajunan gak dinto para Rabu artena orang-orang se tingkat kecerdasannya kak dinto di bawah rata-rata maka ruguru ban po sepo kaula apa reng buana. Jadi Kanjeng Nabi apa reng bunggana ruguru kaula ajunan apa reng buana. Apa napa abdi nama amator sekak dinto karena tak mungkin anak kak dinto bisa amul jaaki ke bangatuana monte mulain dari reng tua kada amul jaaki kana potona. Mila napa Syafiuddin ban sekeluarga mangken niat nyunat nak foto kayak itu para Arab niat amul jaaki nak foto
Karena mon anak panik kata sonat panik makile sangkol na tunya sebeban langit mon anak tak sonat ni kebenireng tua 11 kena potona ni kebenireng tua si amul jaki kena potona iki na bengki karena seiko cak ring tua amul jaki nak poto panik ka sabora benireng tua semololo nyangkole tunya kena potona tapi ring tua semakenal nak potona ka ajaran agama semakenal nak foto nak kanjing Nabi makenal nak foto nak ka Gusti Allah saborana ring komondong saborana panjenengan ja aroma sajago ketika kun sangkup nyangkole nak foto nak bentunya teko cak ring tua sukses pun kun karo sangkup nyangkole nak foto nak bentunya sangko lagi kapi tunya na sabeban langi kengmon nak foto na tak kenal ka kanjing Nabi nak foto na tak kenal ka Gusti Allah nak foto na tak ngerti dalam urusan agama panjenengan termasuk orang sepo sepaling tak belas kena foto na karena secara tak langsung panjenengan ajung kaki nak foto na ke dalam jurang neraka karena secara tak langsung orang tua yang membiarkan anak-anaknya tak ngerti ke hukum agama panika ajung kaki nak foto na ke dalam neraka duka orang tua belas mon nak foto na ajung kaki dalam neraka iki na bengki Allahumma salli ala Muhammad. Lah muka-muka kalaban kabelasan gak dinto Pak Samlawi sarang Pak Syafiuddin malam mangken maniga termasuk ada ke orang-orang seika belasi bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Karena manusia paling ontong maniga para rabu benih manusia sepaling banyak dunyana sepaling gentang romana sepaling gentang laki na paling ratin bilina tapi manusia sepaling ontong odik ya dalam dunia maniga manusia sepaling banyak ngaule kabelas na Gusti mulai kabelas si Allah sabora mak boleh soki miskin ni gele seika kanalat rat melarat orang ni kapakun banyak anjumber tapi mon letak ka belasi Allah makelat mon orang ni kamon tak ka belasi Allah debun ke hotibul umam killa makela pesse miliatan Roma manterek biniratin aduhai semlohai mobil keluaran anyar ken petong biki nang garasi kamar fasilitas lengkap AC kena kasor arga 80 juta keng mon letak ka belasi Allah make tedung tak bisa ngedetedung mak iki na bengki engki tapi mon la oleh kabelas na Allah maaf Roma kok rongkok pese pas-pasan bini tak pateratin geng tak nyabah yang makeratin mon tak nyabah fi engki nama engki laki tak pate ganteng keng sehat teng-teng itu tapi ini kehatibul umam gila sehat ini kabar lo bila apa tak iotah karena banyak makan ringgi soki ini kebalangan benih kekurangan bese ternyata engki mon mobil harga 1 miliar sahrong BHS Lamiri harga 4 juta 5 juta keng esse nagar kerta ini kabar apu rawat tak rawat sambian melega amma bu andik laki sarong awadi mor keng siap tempur andik laki sarong BHS keng esse na lemas melega amma bu wadi mor na BHS wo cek wadeng aja kere sampean di Allahumma sholli ala Muhammad Roma kok rongkok pese pas-pasan engki king oleh kabelas na Allah masya Allah Roma na dadi Roma swarga deretan engki napa engki jembar tak usah kasoran kune benden cek pecek terongsongan merongki peluh ngerai tak usah kasoran nyandari budin Roma naga kanyi ore jabo angin serkeleseran di murlau ngeleleh pakai jahil banyak orang makan di kandik kasorang larang tak bisa ngejetedung mak engki nama engki dawuna ke hotibul umam gila panika fakta milana tore kaula ajunan repu belas Allah kelaban abak menikah mapadeng sifat belas sepaling sama abak sebagai orang tua apa belas kena potona saya kok jaring tua belas kena foto benih semua lalu nyangkole dunya daretan benih semua lalu nyangkole dunya mangana tepak ketika mangken selamatan Roma selamatan nak foto panika ingot dengaki para guru para ulama inang kaki pengajian kain to bentuk kebelas orang sepo kena foto mak le nak foto tahu kejelena odin
mak le tahu cek bawa orang manusia bani ka odik alam tunya bani kun ka angkui ngimpok tunya tapi angkui ngabula deka ajunan epon Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala Muhammad. Mau ni kabila si Allah bani ka odik ni ka saya deretan mak boleh kabila si Allah jarang kabila si matto wa boy lempo iki namanya kabila si matto wa lempo napa boleh kabila si Allah boleh matto ano soki lempo aba kadang mantona andi anak delo Roma kita gelar ke bay Roma mu kocala tek to mau patuna lereng mireng itu mau matuan apa jo mak tele mireng kocana jo beda apa jo tak menikah ba anak la delo kita andi bebengkon abba mon kun Roma ban mata mengabelah mulai beri bentak la tahu tang Roma wa ning di Indonesia tak ada sengenengin wa ning di sadar la lang di saben la kan nengi soanan sobi ini la tahu sakir aduh sakelangkong mbak sakelangkong la tahu sangimpok bahan iki namanya iki la tahu salong molong Roma la ajrunggut bayaki matu anapa belesi oleh belesi nama tu pakai ngocak matuan apa boleh saya ke orang jong engki saya ke belanja are benar pak kain tu pak oh menjeri ala aku jong engki saya ke laku tak ada pak ya korban ndak laku wak beda tanah ada jenal orang roh arah telolok ke arah tidak sakar bela lah kerap taman ni bi kake jong engkau lah tak ngempong hasil engkau lah tua jong ya tak pak king tabalang kok mati kada jong balik nama lah atas nama ben jadi lagakan sobi ini soal aduh motor saya kelangkong pak bila saya mati ya pak ini kan mantap apaan nih kan ini lagi Allahumma salli ala Muhammad para rabutan tretan seteja sesami sang mulja reng laki kau bila si reng bini saya nama tak saya ingki kabila si reng bini ni kan nyaman jadi reng laki kulaku jaga tedung awai tahu sawat tuatan kopi keluar mari bajang isak bani kamu ni kabila si sebini mari bajang assalamualaikum laro om kapi sebini parfum macam betok lah yang kui kapi tahu sangat cek dan kena gentang kena ketup gentang sebini engki keng mula tak kabila si mage teret sampai rapat tok tak nomor lorong je engki Montroi ke belas Nabi Gusti Allah pabelas ke makhluk Allah engki salah situ nggak boleh orang montroi ke belas na Allah mau ne paringin nikmat asyukur man akta syakar bila paringin nikmat asyukur panika orang-orang sebekal itu tain ke belasan sareng Gusti Allah amin amin Allahumma para rabutan retan seteja sesami-sami mulja lah katibana pacarana sopa aja Roma pani kata di Roma si Jember mangkana salah situ nga didik esena Roma pani kata di orang ahli swarga ini kata pak mangken pani ka jadi mangken potrana komboy ya pani ka esonat pani ka pak arok torok kaho koma Allah mak le Roma na pani ka tak peke hubungan bi Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad karena tempat mereka pernah tak pernah nanti yokor dari romana sebesar mana apa bahan romana ikut dari mana apa al makan bil makin tempat mereka apa jangan sengeneng gitu dan ini nama ini tempat ini kenapa jangan sengeneng sabora tuam para guys semen ngabasa kita pada dua besar sentara kak kasar cek betodar cendaran lubah do teng orang siang malam abesan kenapa karena sinempaten menika beda orang mulja engki nama engki mangkana teraen Roma menika pacemper Roma menika dari rumah dapur kanjeng Nabi nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran teraen Roma menika kalaban salat ban pemawasan Al-Qur'an mak kudu salat ban Qur'an mak bah beni debu ban temar setrongking atau ban lampu merkuri menika debu karena kaula ajunan enggak dinto bararabu hakikat ongku na ongku kaula ajunan enggak dinto kuburan oning kuburan mak napa jarat napa jarat nih makam ini kemana apa hah
kuburan banika pabendem na bareng mat nika kuburan manusia banika kuburan berit mak pabendem na bareng mate aja mate masuk cukok mate masuk berit tak berit engki kan mon beda bareng mate bendem beda aja mate bendem kuburna ajam sape mate bendem kuburna sape jeren mate bendem kuburna jeren manusia nika pabendem na bareng mate pabendem na bedang banika mangkana manusia nika bararabu panika mon kadung mate panika napa makon bendem badalem karena abecengan ben hewan dari tang mon hewan panika bararabu panika paking ngakan cok koncoan mulolo engki nama engki ajem ngakan jagung padi keng mon manusia jagung gemet padi tompes so jemaah lo bergia nika manusia jadi manusia nika berit makanya pakon teraen kalaban sholat pagendengin orang ngaparatinin orang ngapararabu keng monta bejeng berit muana anak pabendem na bedang kuburan nika pararabu keng mon le teraen panika maki kuburan burung si berit lejongo paoba tadi tempat wisata religi asta to ampar panika anapa mak pernah burung seberita nyanyi orang datang sholat mawas Quran datang nyanyi sholat mawas Quran astana saykhona holil burung seberita pak lekor jam orang abisan datang sholat mawas Quran astana Sunan Ampel datang pak lekor jam orang datang sholat mawas Quran make makam make kuburan pasti di tempat wisata religi pernah iki namanya iki lupa congok pah kuburan saya tak temani ngaji tak temani sampai jengiro mak boleh orang ajam lebat mulai lenglang dari tang iki nama iki apa berit makanya jaga sholat selama waktu pasoki sambian terus nyari kejembaran odi keng mon tak bejeng jamin pe kiamat petong kali mon tak bejeng sambian billahi tak kira mangki jembar soson dunia keng mon tak bejeng jamin pe terus odi jembar ngocak ring kemudian coba pas saya ada kiai cak gulan di tetang kemalau tak bejeng sekali cora odin nang tenang otang tandi otang bini naratin terus benar tai santai mulu sementara ada jawaban orang istiqomah ke masjid orang istiqomah ke masjid tak teman lober aning orang lain lalu numpak peci ekapi paning ke numpak pacak ke berak ke timur sekah akan nerat melarat dek membah bedoreng ngocak gak panikah abu tore coba ngancangan teh panika bakrempek panika mau ngaji lah mari gila panika kun kare bakrempek dan gula tak nyimpangan dari apa saya buaki ke hudul umat gula kun nerosaki namanya pada remak mun beda orang tak bejeng coran odin nang tenang Roma mapan mobil mapan pese tak rang orang sementara orang si aktif asolat kadang tang taotang odin pese keberak ke timur nyari otang ndak mau bahu doreng agak bening ha kenging sholat oke panika tepak panika kenging indrelan orang ini kamu tak bejeng walaupun diam andik keodian yang serba berkecukupan orang nikah walaupun secara pandangan dohiri orang ini kebahagia karo kebahagiaan palsu kebahagiaan palsu apa sebab orang pun tak bejeng setiap detik setiap menit setiap jam setiap hari orang nikah jalan ke neraka apa artinya kebahagiaan nikah ketika di ujung sana neraka telah menunggunya nah apa barlona iki namanya iki tapi sebaliknya orang saja gede ke sholat selama waktu walaupun odin yang sarah hakikat nikah orang paling bahagia karena dia setiap detik setiap menit setiap jam orang nikah jalan menuju ke surga apalah artinya penderitaan dengan dunia sesekejap ketika di ujung sana para bidadari surga ampun menunggunya Allahumma sholli ala Muhammad Teki makin yang sarah, mon orang nikah seken di dalam nekuk dak ajarna Allah. Orang nikah makin yang sarah hakikat nikah orang bahagia.
mak bedereng yang sara bahagia kiai kan bani kepertanyaan mak bedereng yang sara bahagia tore gula tanya pasera manusia si paling bahagia nang itunya bani ka tak boleh kecuali kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada secung-cemperan bi kanjeng Nabi deretan tapi uladin bagaimana kau di kanjeng Nabi sehari lapar sehari kenyang kadang keluar kanjeng Nabi tak mangkisi ada kadang sebulan dapur kanjeng Nabi tak ngokos deretan ini kekaudin manusia paling jember salam dunia tak ada secemperan bi kanjeng Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ngocak boleh reng kawandu melang cak Nabi kiai ko ngut diberi contoh sebenarnya Nabi belum ngayengan nanti kan coba nih kenangi bandaran mana kata relan nengi bandaran nika andi masjid budin masjid ni wah bedereng ngare masjid mari adan wah bedereng tikiran eman ongku orang sokita abajang Nabi Sulaiman soki ngelakoni pejang Nabi Sulaiman soki ngalakoni pejeng eman ongku orang miskin tak pejeng Nabi Isa miskin ngalakoni pejeng Nabi Isa ni miskin dari saking miskinna laisa lahu baitun sampai tadi dalam ni kan Nabi Isa laisa lahu baitun Nabi Isa miskin ngalakoni pejeng Nabi Isa miskin ngalakoni pejeng si orang ngarek budin masjid ni bah ngocak melang cak Nabi gua engkau cereng bani Nabi kok baguna ngarek aduh dah lebak kereng maduraku Allahumma salli ala Muhammad boleh beberapa orang yang saking bahagia mata ada teroni nggak sambian pak tarik gula katanya ke bu ibu nih korban jujur bu oi sambian ngandung yang saran apa bunten pakai aja yang saran apa bunten bahagia apa bunten karo apa ring yang saking bahagia abereng nyandung nih kenyang sara pak mangkana gula sampai semakin tak tahu mana ndak mon sorong ngandung gula ngok mengandung apa makai betong kane reng ngandung nih kenapa boleh sampai ngandung raja teretan kan andek karola yang sara biasa nengakan soto nyaman gara-gara ngandung nih kan ngiding bau na motor biasa na bakso nyaman kan ngiding bau na motor bakso sate nyaman ngiding bau na motor pray ngiding bau na selebre silake setak motor Engki na engki. Lain ting ngandung raja leding betidingan karo sangang bulan ya Allah nyang sara daretan. Ting gentang tak kemireng tak nyaman ting napang mah ke tempengan. Ting sero ke selake kiri. Kak kula mak corak rembia kak. Wah cak meloro seruan lagi ngrembia mayu mangkat ke bidang. Wah kita corak rembia mangken lo mangkat. Itu raki bi laki ke bidang. Doa ke bidan teretan Masya Allah masuk ke kamar selake nengai luar alenteng selake posang ke berak ke timur peloh ngerai tanya kibikannya apa kayak mak corak posang bini kayak rembia susah iya susah kingnya besar kiro kon bakune cepak bibir ini kamu nereng laki saya susah nereng laki dia agak nih ke laki dia ambil datang sebini dokter keluar berkak selake dek rumah dok muka berempa dok kuno tahu natanya muka berempah banyak bernyonan pak bini ini sampean makin berpan berjuang kak roba makin di muka telu aku dok enten berempong kuno bengla benga kenika dok masih saya waktu nanya dok bengla benga segala jangan bidan cak kapi kecolok nah bapak sampean karo bini sampean berpan berjuang antara hidup dan mati tengking malah tak cek stres karo dok boleh dokter ke dalam posang selake nenengan to seluar bila daya tang bini serempia abid bini bidan keluar berkak peloh ngara dok rumah dok lahiran aduh dok aduh pak
nikah sabora Pak sabora nikah harus berpenanganan khusus Pak. Ada remah dok jan Pak jan selake bini ni sampean ni ternyata tabak gareng bini pinggul sempit terus dak remah kini usah beda pelebaran jalan Pak nikah tanah apa dok pelebar dok kalau sepenting bini gula selamat anak gula selamat pelebar dok pelebar tapi dia remah deki ting mare pelebar ni kau buat tenang Pak ni ke beli boleh alhamdulillah ki beli boleh deki dok cai engki cai Pak ni ke deki cai ken gula motor aki dok cai kapi dok gula tina ni ke aduh moleng laki bakun ge ngak kana si baben malolo ya Allah saampono berjuang mati-matian seorang ibu anak keluar ni kembon kita ningkuli teretan letak ngabas anak genteng benratin na punten ya basaki sambor nama kita ning aguli syukur masya Allah sambil ngeter bibir bocat alhamdulillah bunga tak bunga bahagia tak bahagia jangan saya berdereng yang sarah tak bahagia nih kebuktian karo reng-reng yang sarah keng bahagia iya coba cak ngondok reng yang sarah re bahagia jangan saya Allahumma salli ala Muhammad jadi para rambu jaga solat silima wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu situng waktu pernah takarjat orang dari Masjid Nabawi tahu-tahu mirang dari dalam kanjeng Nabi molar berkak Sayyidina Umar aja habis ke dalam kanjeng Nabi berkak apa-apa ya Rasul ajunan mak molar apa-apa ajunan mak sedih ngereng debuaki pasir sama sedih ajunan Sayyidina Umar ini kecek cinta nak kanjeng Nabi jadi Sayyidina Umar ini tak terima mun sampai orang yang dicintainya menika pas sedih jadi minder Sayyidina Umar bahasa sama sedih ajunan ngereng debuaki seakan-akan reng komondung andik pacar andik kekasih nangis sama nikah ditanya lagi arah apa lewan menangis siapa sama nangis ban siapa sama sedih ban mereka belum petol kesecet tak kabingo gak akan agak menikah jadi Sayyidina Umar pasera ya Rasul mak sampai molar ketika dintu ajunan pasera sama sedih ajunan inja Umar nangan engkau ki buruh ketemu yang malaikat Jibril akabar kasengko Arya yang membuat engkau sedih fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya al-ayat sadaqallahu maulana al-azim wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi jawab kanjeng Nabi Arya yang membuat engkau sedih laku dari tang umat ini bakal muncul situng generasi secek gempang menyia-nyiakan sholat benih tak bejeng teretan enteng kun ka bejeng dari duhur tele dewa ka asar tele compet maghrib tak milo pasetong ka isa usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i ta'oran lillahi ta'ala dan malaikat terus to'or lagi ya kaki dia budi kun enteng nih kakak sholat kanjeng Nabi sedih bayangkan para Rabu bayangkan kaulah ajunan ngaku cinta ke kanjeng Nabi tapi mempas mesedih kanjeng Nabi mempas sampai memolar kanjeng Nabi mempas sampai keluar aing sojana kanjeng Nabi secap-cap saus cukup kangki manyang cara orang ini dari dunia sampai dekat akhir bahaya tak bahaya jaga sholat Pak lekor jam nih paling ngabit situng waktu nih paling ngabit 20 menit benih kau kena so pasang seleber teretan 20 menit kali 5 tak kun senapa benih 100 menit iki nama iki sehari semalam pak lekor jam sejam sebidak menit kun pentas akoni kun nyokon pertolongan ke Allah Cereng tak ada semampu laksanakan perintah Allah benacuwi larang Allah ni kecuali oleh pertolong na Gusti la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sangka laka lu basere ko ja kencang dak makikiai ni kepada sangka engki keng oleh pertolong na
makana banyak ajunan mau la haula paling sekoni belum bolo kali. Ketika ya maringe kelar salat zuhur sokoren cak kunting sokor alhamdulillah mun ngening parisan buru alhamdulillah. Bako baju larang alhamdulillah ngening abejeng tak kanda alhamdulillah. Jadi ting mari abejeng menika nyon sabora ka Gusti Allah atas sateja katopalan di waktu na salat tak hoso ya Allah namung gak dinto Gusti sebisa ya toraki gak dinto ampun badan nyon pangapura ben matur sakelangkong Gusti abdina ki parengin idin cetak abdina sujud ka ajunan tanang abdina takbir ka ajunan matur sakelangkong Gusti ketika nikmat niki sokoren tribuna ke khotib gila tebun ke umam gila la in syakartum la azidannakum mundu hurrai syukurin deki bekali tambahin bi Gusti Allah kelar salat asar syukurin bekal kelar salat maghrib syukurin kelar salat isya ni syukurin terus apa nih kak jago lebih sampian saya alhamdulillah tinggal derap melolo engki hakikat nikmat yang sebenarnya ketika kaula ajunan paringin kekuatan bi Gusti Allah kanggo bisa laksanaaki perintah Allah kento nikmat yang sebenarnya muga-muga kaula ajunan paringin kekuatan terus laksanaaki perintah Allah amin Allahumma para rabu tandretan seteja sesami-sami mulja panika dadi kanggo dadi Roma sima jember ka esena panika terak en kalaban salat. Nomor 2 Al-Qur'an dabuna ke khotibul umam kala panika cak papagak ben Al-Qur'an sen Roma panika mun sesepo tak bisa maos mangkana anakku lebih sampian dek remaja sampai tak tahu maca Al-Qur'an sesepo man lagadung talempas umpaman tesalem man lagasep sesepo sengaja nak foto bae pangaji dek remesi tahu maca Qur'an makle ilmu Roma panika bederak tera iki da bengki engki pangaji mare maghrib patraki ka kalangker traki ke madrasah menika warana jago lebih sampean kadang pelakan anak menika ting mangkada sekolah SD minyak ini soroyen tinganan mangkat kalangker teh urus kadang kocana mbahana saya yang kuyaki la leng teh tomo de remen sarong mbahana saya yang kuyaki tingan sekolah SD kojo iya lap pakai sepatu kelampinai setrika muntar ngaji Masya Allah padahal saya paling raja barokan apa nih katretan mun aca-aca barokah saya paling raja barokan apa nih guru-guru langkeren bari guru-guru langker kengangken guru-guru langkeran ini tak pakai kerja itu retan kula lebih sampean laguan ngarukoin orang sewah-wah apa nih orang engki lah engki mun agak dan kula mangken mereka yancam di Gusti Allah yancam wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila cak jual ayat-ayat Allah jeria kalaban arka muda sapora dan kula yonceng kebarak kata mo recabisin make semiliar kula ni bakune kocak orang jual ayat kalaban arka muda si jual larang ni ka basera orang semorok elang keren bani si jual kalaban arka akhirat tanpa nominal sama sekali saya tak nerima berjalan sama sekali karua saya jual ayat kalaban arka larang karena jual kalaban arka akhirat montunya menikah tak lebih berat ben lem bengelala mungku ajunan pun Allah Allahumma salli ala Muhammad kula kadang susah dari temi onceng orang kepada ketemon sampai mator kula ke masjid de rem magarin tu abdi nabah nerima jabisan njak tak arah apa jongkor cek ngarep eko njan kula mun sadebu gempang tangar pada remecek biasa beri tangar pada remecek biasa beri mohon panjenengan tak kira ngarep cabisan teretan engki napa engki sampeyan hadir mangken konjengan kan tak ngarep cabisan panjenengan anapa lebih biasa teh cabisin lebih biasa teh cabi mulai kan lebih biasa cabisin bah teh cabisin badeg geledeg ya kanjen ya berat tak berat makanya mun sampeyan masuk swarga kada ku laku cak badur nyelodur teh sambil ditolian sana ku emik sambil sare iki lha mengki guru-guru langkeren bani kabar Arabu kadis secara jawarokan kayak mau guru langkeren nerima gaji sobung paling kun betra setahun sekali bani kemonte coba tun butun
Tinggal jawab tun bang ngocak mau corak tak mangan gua petra ke makai lu alle kudu ya alle lah tak mi lo makai jadi kaulah ajunan sebun ulama mentro dia jember jak sampai pegak gue lebih sampean dalam 4 lekor jam tak hubungan bi Al-Quran dalam Roma nih kah montro di Roma Jember jak sampai pegak dalam 4 lekor jam tak hubungan bi Al-Quran mun tak bisa mau dek rumah kopeng sing ngiding agini kebacaan Al-Quran kopeng tak bisa ngiding tengel sama mata dek rumah sing ngabas ke Al-Quran andi Quran bede kam bun kam lo kalau pai banyak benar mun letak itu makan nang nama boleh macak ada retan sering kadang Quran mana kayak kebai hansip kun kayak baca kena jin sahabat tas labung telebang sabeng ya orang tak akan pernah bisa ngargain ke Al-Quran mun tak oning ngargain Al-Quran Allahumma salli ala Muhammad Al-Quran gak dido a'dhamul mu'jizat paling agung mukjizat Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat Kanjeng Nabi ini banyak bahkan mukjizat para nabi para rasul kapi kaisa ngagungin Kanjeng Nabi Muhammad kaisa situ aja ngampong dah Kanjeng Nabi Muhammad artena kaulah ajunan oleh kesambuk ketika mirang jareta bagaimana Nabi Musa yang dengan tongkatnya bisa membelah lautan menjadi 2 ya toren mun Kanjeng Nabi Muhammad kun beni kun tase bulan ni pecah menjadi 2 kaulah ajunan oleh takjub ketika mendengar kisah bagaimana Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup tidak mempan mun Kanjeng Nabi tahu saya bergen lahir apa majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam seketika kaulah ajunan oleh kesambuk para rabu ketika mirang cerita bagaimana Nabi Sulaiman bisa abu debu ben bilis mun Nabi nak kaulah ajunan benikun ben bilis teretan ben betoh benda mati bisa abu debu Kanjeng Nabi Muhammad ben betoh kan gelak ketika mau syarafal anam wa atakal udu yabki wa tadallal bain yadaika wastajarat ya habibi indaka dhabyun nafuru badakajuh atangisan ma'ina iyastah ajunan bedeketeng minta jaminan selamat dari kepongan ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah kan mana saya mau segala ngaropolan tak ngerti gue lebih sampian ke mana ya kun lejanon jalan ngeberak ke timur tak tahu cok beda ke jua tangisan oh curi tabak ke selawat penikah ngerti tak ngerti khosok tak khosok kencer dari saking muljana Kanjeng Nabi Muhammad orang yang senyebut asmana yarkein bi Gusti Allah iki na iki cuman tak pada teretan saya khosok ben saya tak khosok tak pada kencer keng kencer na tak apa mun saya khosok ni kemeras mun saya tak khosok kepak kan pun gak menikah pada naban mangken menikah suatu aja saya hadir mangken menikah pada beri berkat teretan keng mun saya komik lain berkata biasa nah kan raja nengki Untan mereka contoh biasa nah ya pakai letak biasa berarti luar biasa Allahumma sholli ala Muhammad kaulah ayunan kesambuk ketika mendengar kisah bagaimana Nabi Isa yang dengan mukjizatnya bisa mendatangkan hidangan dari surga batoron ke bumi oh tak main Kanjeng Nabi Muhammad tak main ciudian mereka tak main di surga batoron ke dunia Kanjeng Nabi seyosong jemput langsung dikanin masuk ke surga menikmati hidangan di surga muljaan kamma tak wakun muljaan Nabi nagaula ajunan iki namanya dari sekian banyak mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad luar biasa kak dinto setejabane mana biar penting ke Al-Quran tanya pok setepong ngaber teretan tanya pok setepong ngaber mana penting ke Al-Quran Allahumma sholli ala Muhammad
Makanya jawab ke hubungan di Al-Quran. Mon tak bisa maus. Dak remes kopeng sengidi kan. Anak mayok mari jong. Kaki kan lamare ngaji. Kok tak ngaji lah mbak jong. Begini ngaji kok nyirap acem kok jong. Marah kaki tang kompoi marah ngaji ya gula kudina. Kok terong ngidi ngaji nah. Nih ngidi ngaji deredan. Ngidi ngah. Kendim mulai naban sengaji. Gelu dah tak makan tak sama nih. Kok terong tahu bacaan. Padahal kita tak tahu. Sepenting tak pakai hubungan ben Al-Quran. Karena kak dinto mukjizat para Rabu, mukjizat. Allahumma salli ala Muhammad. Mulai bagian bosok pon ni kadang makai latau, makai maja, lapor belpol, kiki leronto kapit, lopot makai maja, tangki. Lagu nion hamid, lampu nion hamid. Butuh teredan, but. Lagu lagi dengar kini bejong marah baca, ini kita masalah. Kopeng lah tengah lo man, keng mata kita telak ngabas boy. Jadi sandi Quran ni kah paling ringan ni. Kula malam sebelum semara bajang subuh tak tahu macam kopeng dak ngalak Quran. Abas boy, ba abas. Lah abas boy. Lele ni top boleh sahabat boleh. Sore pontut boleh. Keng niat ate ngaku ngaki. Ikraman wa ta'ziman manika. Pontut buka boleh. Lah bahasa kileleng deleng. Top boleh sabar. Mau nerau lah bikom ya. Makun ya bas mula lo bah. Inja jong tak kau elang doles senarai jong. Ada mau elang kiamat jong. Sabar mana? Beda fadilan bah. Kento mukjizat para Rabu. Kento mukjizat. Cakun ngabas bah. Cakun kunaki. Kento saya bas benih koran ternyata. Kento barang mulja. Cakun kunaki, cakun ngabas. Kelakuan ngabas ini kebeni bareng remeh deretan. Orang sepasi lingku karo lu gendun ngabas. Engki nama engki. Mon kita ngabas tandi atas pengetero karo kun markena bola lep salepan mololo gulak kunum. Ah, macam apa kau beli bereko. Sore ketemuan boleh mak corak berpendenan. Ni kelu ngabas. Sengak jak remyaki kelakuan ngabas panika. Engki ngabas saya kencer nih ngabas Quran, ngabas reng sepo, ngabas bini. Ni kole kencer. Keng bini na tibi wani bini noreng teh. Engki mau ngabas bini na tibi, padahal ngabas kak benjang. Nanti bagian bini anda kita bak garo mana? Ni kah? Angocak ke selake. Tore mas mau ngabas kak beni kak selambun nak buka. Sama nih kak? Ni kan nerasak kule kun nerasaki din gehot kau tibul umam gila. Tudin kau tibul umam bede cot kecot tah gila. Ni kan kun ngabas tetan. Punten malia sampung manika malia sampung din sareng kau tibul umam. Kulo mau cerita lain bahasa lain deki iki napa iki. Iki. Kan tak nyimpang kulo dari diri saya kedebu kau tibul umam siapa kon salat, pakon mos Quran kan sapa nika. Lah ada panika. Jadi kun polan lain redaksi mong kun lain olan mon bahan apa ada manika bahan apa ada. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kun kunaki makai kun ngabas teretan ngabas Quran mon abak niat ngaku ngaki oh ning jaretan ada situng walin Allah kun mar kena ngaku ngaki tak wajan Dunnun al-Misri menika Jepon menika pemabuk teretan pemabuk. Malam malam mulai burbuk mabon, tengah malam mulai pas ngetelak telu bang berkelibar neng lorong, congok nih kamar Rabu, pas beda lafdul jalala neng telu bang manika, beda asmana Allah, lah nikah makai aban mabu abu Arya asmana Allah, sambil hormat juga, sampai debak kata lemah manika payah pakon sebab neng tasat tah payah semprot dunia rom, gara-gara manika, nikah bah beda suara Jepon. Karena beun lemah om tang nyaman nang atas bumi maka beun bingkok nyaman para om nang atas langit. Ni Dunnun al-Misri. Ni kun gara-gara amul jaki. Jadi sampeyan ke Quran mula cetak sempat sama. Abbas mula lo Pak. Mun tandi Quran meleh sampeyan meleh PJX kelar meleh Quran mata kelar. PJX ndelang sampeyan delang ridit. Quran kan tandi deretan. Menang Islam kita apa Al-Quran andi tandi Islam jawab apa nih kak orang nih kabar Arabu nih orang nih kisah paling ikabelasin Gusti Allah
si paling ika senengin bi Gusti Allah orang si paling kenal ke Gusti. Pasera orang si paling kenal ke Gusti Allah, ya si paling sering muitamu yan bi Gusti Allah. Pasera orang si paling sering muitamu yan bi Gusti Allah, orang si paling istiqamah mawas Al-Quran. Idza arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Sahabat-sahabat orang seterodok kandan Nabi Gusti Allah, muitamu Nabi Gusti Allah, pasakut mawas Al-Quran. Karena Al-Quran ni kekalamullah. Semakin sekut abak muitamu yan pada naban kaula ajunan. Pasir si paling semak so ke Fauzi. Engki orang si paling sering muitamu yan ben ke Fau. Engki. Pasir si paling kenal ke Fauzi. Orang si paling sering muitamu yan so ke Fauzi. Kan sama ni ka? Engki. Pasir orang si paling kenal ke Allah. Orang si paling sering muitamu yan bi Gusti Allah. Makanya sebagai cerita penutup. Ini nama kita sejam jak kelas apa nih kak? Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti nama kita nengi kitab Tabaqatul Hanabilah. Nika cerita aki Japon Imam Ahmad ibni Hambal. Panika pernah mimpi. Se mimpi nagak dinto eka cerita kaputrana. Tak bagi cerita sebelum beliau seta. Kecuali beliau seta, pakon cerita. Le cerita nama apa? Al Imam Ahmad ibni Hambal Japon. Kain to pernah mimpi. Mimpi na tak kung tangkung beni mimpi tawang kibi kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mimpi tawang kibi Gusti Allah langsung. Beni kun sekalian sangang polo sangak kali. Sangang polo sangak ka? Sangang polo sangak kali. Bayangkan. Tapi bagaimana bentuk pertemuan napa nika? Laisa kamitslihi syai'un wala kaifa bila kaifa. Tak bisa diceritakan panika. Panika karena panika selama mimpi sangang polo sangat kali tabang kijunan bi Gusti Allah Al Imam Ahmad ibni Hambal panika tak bisa tormat-tormat apa lesan namanya kaku gera kelu kunta kegen dupa napa ku tak akertek Jepon Imam Ahmad ibni Hambal panika akertek mantere bareng nataka hajat amimpi boleh pola kaitin kok tormat-tormat ka Gusti Allah kaitin dari tan kena satu sekali lah di mimpi yang ke-100 panika Imam Ahmad ibni Hambal kahitile sana kangku tormator ka Gusti Allah panapa saya toraki ya Rabb bima taqarrabal mutaqarribuna ahabbu ilaika uning makna apa Gusti panapa kalakuan panapa si paling eka senengi sareng ajunan menabi terus semak ka ajunan kalakuan mana apa si paling eka senengi ajunan menabi terus sama ke ajunan ini ke makna bebas sama nih Allah Ta'ala aja qala tilawati kalami ya Ahmad la maja'al qur maja'al Quran kimator boleh ngarai ngak kering kemundung ngarah Imam Ahmad panika bifahmin au ghairi fahmin kenapa ngerti tak ngerti ajunan pakun seneng bifahmin au ghairi fahmin ngerti tak ngerti orang selebur maus Al-Quran kok seneng jadi panjenengan makil tak ngerti ya menika palebur maus Allah pakun seneng lambat laun bara rabu karena Al-Quran ka into mukjizat orang selebur maus Al-Quran ka into nika lambat laun nika bekal paring ini sir di dalam atena bekal paring sir di dalam atena lambat laun bekal atena bani ka bekal pangarteh di dalam urusan agama walaupun lesana budu orang ni ka bekal paham atena kan beda orang kadang mon masalah lesan ni ka budu tanya ki hukum tak tahu ayat tak tahu kenapa kata hadis tahu ning kitab tahu ning keng mun ajak arasanan paling tak anda ni ka berarti lesana budu keng atena alim beda orang ni kak lesan alim tapi atena budu mun ayat batang bajarpat hadis batang bajarpat keng mun ajak gosip ngadal nanang de ada ni ke lesan alim tapi atena budu le orang selebur maus Al-Quran ni ke narik atena se faham cetera kalaban hukum Gusti amin Allahumma para rabu dan tretan seteja sami-sami mulja jadi dalam rangka salat pensan Roma tera en Roma panika kalaban salat tera en Roma panika kalaban Al-Quran didik nak foto panika yang ki buru saya sunat panika didik kalaban Al-Quran didik salat jaga salat panika insyaallah bakal jadi Roma swarga amin amin Allahumma
Amul ja'aki anak ni kah kalaban Al-Quran. Buni amul ja'aki anak ni kah para Rabu kalaban tunyak. Gua kurang apa kata nak foto. Coba satuan mereka bagi Roma. Nomor 2 Innova. Nomor 3 bingkok lah mereka sabar 3 hektar. Nomor 4 bini lah mereka kotang sama pabrik. Beniaga pani kejaran abilas kena foto. Beniaga pani kejaran amul ja'aki nak foto. Tapi dek mana foto pani kesehiasa kalaban hiasan semulja yakni iman, yakni Al-Quran, ilmu agama. Amin Allahumma. Moga-moga kaulah ayunan setaja nak foto setaja ni bareng nak kekuatan iman semapan, ketakwaan sesempurna, bareng nak hiasan akhlakul karimah, bareng nak rizki nak foto soleh solihah, setaja bareng nak rizki sekempang sebanyak sehalal sebarokah, kangkui kesempurnaan ibadah, setaja tak hajat ke Makkah dan Madinah, ibadah haji umrah teracabis dia ke astana Rasulullah, ben setaja siaka tuan kesosaan ni kentek nak kalaban kabungaan. Saya samar kena penyakit yang penyakit apa beresawi Gusti Allah. Saya samar kena usaha seret pelanjara. Saya samar kena utang tak kelemar apa kembang alona sen utang ben setaja tak cabut tanya ben kecuali ampunan di bagian husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sagak din pamamantor ubur-ubur ikan lele mun lebur ngoncang boleh saboraan iki. Akhiran hadanallahu ayyakum ila tariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.